buawen pidang hati-hatiang alapa di kuning hamanye dayang Duh, adi sang meraga jagegi dewadi. Yen sawangang beli dewek beline nenenan buin pidan lantas nyidayang mepadi kuning. Padi kuning totonan tuah manyi dayang lantas beli metemu maraping tekena dia. hema kunyet hade alas Nah kitu masih nyen pangidayang beli mekunyit dialas. Kunyit dialas totonan temu pangidayang masih beli metemu cara satuan beli nedusan. Kademu lamun iadapi Yen ada lantas pesuecan widi sit tresnan beline mareping teken adi nyidayang beli lakar metemu mareping teken adi. kapang medon jaka Subane lantas beli nyidayang metemu mareping teken adi pangidayang masih medon jaket tok itu adi. makarona harengi amani Adi don jaket tuah ron pangidayang lantas dewek beline mekaronan mekurnan mareping teken adi. ada luang bisa ngomar Kitu masih nyon kena baline pangidayang masih geluange totonan bisa mekebar to adi. lilayang dong dadi Sing adelen tuk luang mekabar tuah layangan lilayang totonan sing nyidayang lantas belinya ruang ngengkebang totonan to adi. pangi kaput mangandan olah seratu mirah
meh dewa ratu adi dumadak nyidayang mepangi kaput totonan tuah pelas nyidayang lantas adi ngolasen dewek beline ritat kalau beli cara janine teresno mareping teken adi isi alus managing Keto masih pangidayang masih nyenadi moisi halus tuah daging pangidayang nyenadi nagingin ken jo pengacok beline api nuna asa kaditiang Nana adi subauli tuni lantas beli nyatoyang tresnan beline tur maning sayang beline sukan beline mareping teken adi dumadak nyidayang adi nagingin kenah beline cara janine